نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anjari mga palanggungan hakam Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini sugpat sin pangajian nato na kauna amuin insyaallah ta'ala tangbuson nato waktu ini insyaallah amuin kaya tagnaan nato in suratul lail laung ta biya na sinagi intaod sin ayat niya halawom kawahan tag isa ayat nakawa na to in hangpo tag isa. Insyaallah sugpatan ta waktu ini. Muna-muna balikan ta hilabay sadyain amin nakauna. Nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Muna-muna tak doon haon siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala muna-muna pa doom iban siapahan niya pa adlaw sarta siapahan niya pa amuin pagpapanjari niya sin usog iban babae. Ini laong sin mga magtatafsir uno-uno dahil mga piyapan jari sin Allah Ta'ala sapahan niya aun maksud dunhan pakaradyaan dakula. Mahal ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang siyara kula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sabay na to lagoon parkala mahal ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sabay na to halkaan. In panglago tayban panghalga tahaturan sara inyan katan bistahun kato tan insyaallah taala ibadat sintuhan nato Rabbul Alamin. Siabot dun ini siapahan paadlaw sindum siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala parum apabila maputos na siya sing katigidluman sinduman niyaon. Pag-ubos siyapahan pa amin adlaw, apabila yaon na naputusin silak bihan sawah sin adlawan, pag-ubos siyapahan pa amin usog iban sin babae. Muna-muna, indua ayat haunahan yaon, impiyag bisaran doon haon waktu sindum iban sin adlaw, inyan parkala, mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sabay na tuhalkaan. Amuin bakas na nakiyabay tain kahalan sinduayaon. Damikian inyan katantan aun maksud doon ha amin siyabot yan katantan mapatot na to batukon hinangon. Damikian inmano siya pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala karena amuin mamakay sin waktu dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala
amo na in usog iban sin babae, way pagbiddaan in pag-ibadat sin usog iban babae, harap patuhan Rabbul Alamin. Sibo dahin kakahinang katantan, damikyan in katan sin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haon, ayat ikaupat, inna sa'yakum lasyatta. Ada po ning paglugto, hibal, kignot kahibal si mano siya pagpakay sin waktu rihil sin Allah ta'ala, inda jinis, aun doonhan, di sila mag-akad. Aun pakaniya katanaman sinambok pahambok, sibo din kakahinang dom iban sin kakahinang adlaw. Na doon hay nisyabot ha ayat hikalima, fa amma man a'ta wattaka. Hamid mga sila, ya pangandulan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga alta, amuyin doon hayaon, manglapay sila hakaibanan, haturan sara, tumukbal sin, parusukuan sin, dugaing yaon halawman nila, amo na in jakat, atawa sarakka, sarta yaon doon kanila in, amoy in, paghalli, buga, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan paghalli doon hayaon haamun di sila makahinang kasaan, patuhan Rabbul Alamin, makahinang maasiat patuhan Rabbul Alamin. Wasaddaqa bil husna, sarta in sila amoy in kimakahagad sin amoy in hipagkabtang nila, amo na yung kalimatut tauhid, laong si mga magtatafsir, in husna roon na yaon, laong niya kalima la ilaha illallah. Laong isabsin Ibnu Abbas in al-jannah. Ini nag-aagad dakatan sabab in kalima at tauhid bang mo iagad in aturan piyang Hindu. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sinipon na inbungan niya sulga. Pasanu yassiruhu lil yusra. Nabangyad to in iurol nila bihad to haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na in katan tan hibal nila magpakay sin waktu yaon amuin dihilan sin Allah ta'ala kaluhay papatukon sila pa amuin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala laong sin Ibnu Abbas. Wa amma man bakhila wastagna, ada po ni sabi mga sila amin nag-ikot bihan. Ati niya, nag-ikot sila hawaktu, amuin piyasang dan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin waktu yaon, sila magbaya sin kabayaan nila, piyag-ikot nila, paparan nila in waktu yaon, ati niya wala sila tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, in sa kaula-ula biya sila amoy in di magguna pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab namikil sila biya sila dayahan, di nila kakunahanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos doon haon, wa kadzaba bil husna, amoy in piyang himuting nila, in amoy in langta intuhan na to Rabbul Alamin. Biya sa kaula-ula, in biyayta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piya sampay niya, wala nila kiyahagad. Piyang himuting nila. Na doon hayaon, in pakaradyaan niya unlong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasanu yassiruhu lil usra. Na in amuin maluhay sumud kanila katan, amo na yung mga kakahinang sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in masigpit kanila in mag-ibadat, masigpit kanila in magtaat, masigpiting katantan na inyaon dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amin langta kasigpitan doon ha waktu yaon. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. In alta yaon katantan halawman nila amo na yung piuspusan si mano siya liawag di hababaw sing gumini na inyaon lang niya di magmumpaat kanila
bang sila rumatong madto paamuyin ini kamatay nila. Bihan. Sabing tanda niya, long niya yung kamatay, bihan, nari na magmumpa atin alta. Di na. So pagbugto sinapas, bukon na kanila magtuy. Iban di makatarang kanila. Buat malaingkan bang yan ito napakayha, aturan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na mahinang yaon katantan amuyin, bistahon amal bang siya miya makadaha aturan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatarang sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi awla na tuod bang sila rumagpak na banto pa adlaw akhirat na wayroon na tuod long ta kapaiddahan jumato kanila ang sulag uno-uno. Amad to. Naman jari waktu ini biya dihan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain nakapin ayat inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Beta dun hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna alayna lal huda. Bunal tuod in hidayat daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kamo long sin Allah ta'ala yung panghidayat. In pagtunyok sin Allah ta'ala papatukun in manusia pa karayawan suway siya makad doon ha amin piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampas siya kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati sin hidayat amuyin di nakaw makahinang sin sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala bang ingkaw halong hidayat. Sabab in hidayat ding hatuhan Rabbul Alamin. Yan. Sabi bayta yan. Sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam baytaan siya. Innaka lan tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Ikaw misan pakalasahan mo, di ka maka hidayat. Misan pa siya biadin in paglasa mo, hakabayaan mo tuod makananam sin karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala, hatat kala imbaran nila wala miyatok medto pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nari wala dihilan sin Allah ta'ala kapatut in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in hidayat deng hatuhan Rabbul Alamin. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sarta lang niya bunal tuod in tagdapo tagmilik sin adlaw akhirat. Iban na sin tibusan sing gumi ini katantan Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nagbabaya, siya in tagmilik, siya in katan nagpapanaw sin halawman ini katan sampay sin kignot kahibal na to Allah ta'ala in nagpahibal. Bihan, nagpatudyo sing katan ini kakahinang sin kita. Bihan, karena wayron jumatuhang sulag uno-uno, bang bukon daing haamuin taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon daing haamuin ini rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siyari magrida, misan pa uning kabayan mo hinangundi yan jumatu. Uno-uno parkala. Na, wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah ta'ala in amuin tagdapusin susungon sing kita. Amunin adlaw akhirat bang haunin butangan sin tiap-tiap hambuk manusia. Hauno siya mapatut hibutang. Hauno siya dun haun longta amuin makapag lundang panun iban. Hisiyo na iban niya maglundang panun dito. Inyan Allah ta'ala in nagbabaya. Daming kiyan hindi hadun niya ini.
Karena in Allah subhanahu wa ta'ala asal liulukis niya na ingkatantan pakaradyaan sin ipon niya. Bukun sa jamano siya, katansin mga tumbutumbuhan, sin kahayup-hayupan, ini katantan, in langit, in gumi, in katansin halawman, ini Allahu ta'ala in nagbabaya, nagpahiral sin katan pakaradyaan. Amo yan to. Na, paandartukum naran talazza, beita sin Allah subhanahu wa ta'ala runhaon, laung niya, in kita, piaanib sin Allah subhanahu wa ta'ala rengha amin narka susungon. Amin nalalablab dito hadlaw, ini akhirat, halom sin narka. Amin datunganan sin mga tao, amin nasabot dito hadto, nag-ikot sin ini waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil pag-us wala piyak kayroon hamin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo yadto in datunganan nila amin kayo yadto na hipo sin ini lablab sin kayo bihan amin wayron hugna niya way bugto niya usyad tulang niya ron haon la yaslaha illa al-ashqa. Way makasud madto palawm sin yaon, amin kumakkal doon halawm sin, narka yaon, amura im mga tao nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang himuting patuhan Rabbul Alamin. Amin siyabot dito ha, ayat na kauna yaon. Kadzaba wa tawalla. Amin nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati sin nang himuting, amin mga tao rin mag-iibadat patuhan Rabbul Alamin. Gamayan inkiakan sangan nila hihinang piyagtutuyan nila aming katan karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagmaasir. Sabab im mga tao nang himuting bihato yung kakahinang nila. Sabab bang sila nagsabunal si mga yaon katan biyay ta yaon in sila masan nang diha lauman sing gumi ini sabab gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala labi insan nang nila rito haadlaw akhirat sabab in adlaw akhirat in tagdapo kaniya tagmilik kaniya amurin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo na lang niya alladhi kadzaba wa tawalla nang himuting biha sinuno yari halam sin jantong nila sabab wayron pag-iman wala simudin pag-iman palam sin jantong wa tawalla nanaikod din nga katan piyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na piyang daakan kaniya. Wayroon laung ta amuin hinangon niya. Inya to katantan panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayujannabuhal atqa. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos isab inyaon laung ta parulihon sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga sila nagsabunal, im mga sila nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin mabuka himinang dusa, mabuka masaing kakahinang nila, mabuka muna-munari tay maunin ang malibadat nila, amo na yung mga bariman. Sabab amuan inumbul hambuk kabukaan sin mga bariman, amo hindi tay maun sin Allah ta'ala ng malila. Amo ting kabukaan nila tuod. Angkan na yung mga kasahabatan, kitaon mo yung mga kisa nila, bihat, bangaon doon haon, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinang amin bukon maamo, kumawa sila bahagi paparan nila, bihan, magmasusa sila. Sarta di sila makatanto, inyaon katan, bat in sila yaon, marew na inlabay katantan, sampay maghunahuna, madto pa mga kaibanan ha, liling nila, nakahati sing kasabunalan, mga subo, bihan, bang insya wala da nakalamod dito ha amin tumpukan nito. Biyakan hujay patubnul yaman, hambuok din ha mga rahasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagyanon. Sirru Rasulillah. Ingkatan sin amuin ini rahasya, kaingatan niya. Amin rahasya hapag-angama, kaingatan niya. Baitaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi at hambuk waktu in Umar ibn al-Khattab,
Pag-ingat niya sin in Huzaifa ibn Yaman, kaingatan ning katan munafik kalom si Madina, miadto siya nagmaksud tuod. Bang in siya wala daka nakasud dito hatumpukan si mga pag-ianon munafik. Amod tinday nga mga kabukaan nila. Amod tinday nga mga pagahalian nila, di sila mabaya makalamod doon ha yaon. Naim mga ini, biyayta doon haon, in sila ini pariharaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila pa surun palawm sin amuin, di sila pananamon sin narka. Bihan. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Amuin laong niya sila yaon, amin at kapag yanon, amo na in mga sila mag ini tukbal sin alta nilawihan. At niya magtukbal amuin bukon sadya amin wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila amo na in zakat in pagsarak ka buat malaingkan maggasto sila magtabang hamano siya amuin ini kulang kabus doon na yan. In sila bang magdihil biyasin Abu Bakar As-Siddiq long tahiubos niya kataan in pakaradyaan in wayron kapinon niya. Tiap-tiap tumukbal siya wayron kapinon niya. In pagyanon doon hani tukbal niya kataan in alta niya diin in halawm sin bulsali diarani amo ning pagyanon. Bukon ning pagyanon hitukbaling kataan sin alta sambil sin habayad to hakuton kawaon daon madtubihan ni pagdihil bukon. In pagyanon doonhan amin diarani tiap-tiap adlaw bihan nagdara si alta o atawa uno-uno na hadya pila-pila na hadya halaw miyaon di na siya magpikil di na halaw miyaon kawaon niya katantan halaw simbulsa niya hitukbal niya bihan. Atawa bang aun doon haon biya mga aun hajat maghahajat bihan sinamin tatabangan niya to na madto siya pabay kuma biya na kan Abu Bakar As-Siddiq biya long tasin jimatu kan Bilal ibn Rabah sabab Bilal ibn Abi Rabah in siya ini ipon siya hi Umayyah ibn Khalaf hambok dahil nga mga sada Quraysh, mga nakura sing Quraysh bihan, mga tao ini bangsahan, waktu adto. Naroon hayaon, si Mudman hi Bilal pa agama Islam, amo na yung panagnaan ipon nakasod pa agama Islam, doon hayaon, na puspos indukal hi Umayyah ibn Khalaf. Binsanaon niya hi Bilal, sampay hambok waktu amin dia niya madtupa irang bihan sa abusin timpo paso doon hayaon dia ak niya in mga taon niya bihan piya kawaan simbato dakula bihan biyutang hatasin daghal niya na bukon nakausuyan sim bato bang siya timpo mapaso bat biya kausin imulin baka kayo in paso niya. Sa sumakawa doon haon hibilal, wayroon hipagkabtang niya rukaing dengsin, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Manjari na kalabayin Abu Bakar As-Siddiq, radiyallahu anhu. Paglabay, launsin Abu Bakar As-Siddiq, ala tattaqillaha fi hadal miskin, pero tudlong ni kabuka mo patuhan. Sinamuhin tao makahansul, makaulong. May tamo hinangonbihan, binsan naonbihan. Unoin agi kaniya sin hi Umayyah ibn Khalaf. Laong niya, faqala lahu anta afsadtahu alayya. Paangkidhu mimma tara. Mang biya kato, manudsod pa kausabihan. Biya mo, long naliyok pasin waktu ko bihaon. Bihan. Biya kato. Na, bangkaw long niya mabaya, tabang nga.
Na malong si Abu Bakar As-Siddiq, bihon ko kay mo. Biha. Na natali niya paggawi di niya rama maraog hibilal. Misan paunon hibisaran niya. Biha. Sibo dahin hanunuton niya iban sinamin dihilan niya katukas. Di da mapindain Bilal. Ibn Abi Rabah. Masirayaon in panauhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na diha kang niya na an Abu Bakar As-Siddiq. Na pag niya sin Abu Bakar As-Siddiq sin man to kaya ruhal ka niya. Kiyawa niya na hibilal. Bihan. Na pag-ubos ampan niya miya hardika sa roon-roon. Na napuas man nito dugaing na isa bimbisara. Bahasa kuno na hinang ni Abu Bakar As-Siddiq pasalansin aon ini langta nahinang hibilal malaggo tumtumon ni Abu Bakar As-Siddiq ang kanad to hinang niya bihadto. Na ini biyatalsin Quran mahamulya ingkabtangan nito katanta wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ni maog in mga ayat ini intiujuhan amunain Abu Bakar As-Siddiq amoy in nyanan siya Siddiq sawab siya impanagnaan amoy nagparat saya dahil mga usog bihan in muna nagparat saya dahil ini babae amunain asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadijah in bata-bata lang Ali ibn Abi Talib in ipon amunain ini Bilal ibn Abi Rabah na amo yan in langta in kisa amo na yung kanaugsin ayat sin dengha surat Al-Lail wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza in kakahinang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atong diaon biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in pag kuan niya pag bayad niya kan Umayyah ibn Khalaf sin amoy in pag niya kan ini Bilal ibn Rabah biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in Abu Bakar As-Siddiq bang siya ini sarak ka atau bang siya himinang amal wayroon parkala uno-uno amuin talion niya hirihil niyan hadya wayrong kauno-uno bihan amuin di siya mungong subay siya laungta ini sabuton ka atawa in siya amuin maglugto doon hibalik ka niya bihan biya sa panton ini intaoy o nakabuddi ka niya. Wayroon niya ito pagtali niya. Sinamin niya ito. Bang siya tumabang. Bukom biya sin ini kaiwanan tao bihan. Laungta, hangkan siya tumabang pasalaon piyupuhong niya susungod. Bihan. Amod to in maksud niya. Aun piyupuhong niya. Atawa aun doon nakaatod dugaing tao. Supaya siya mabantog. Abu Bakar As-Siddiq bukom bihayad to. Sabab hangkan na siyang yanan Siddiq. Sabab in siya hawak to na mayta kanya in Rasul sallallahu alaihi wasallam in akulong niya na dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala bihan magtuy-tuy siya nagnaik saksi Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagduarwa kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon amuin natawag ko harap paaka ma-Islam buat malaingkan ingkatan aun pagduarwa illa walahu kabwa
illa Abu Bakar as-Siddiq. Isa-isa niya rain way pagduwarwa. Hangkan na lang niya in Abu Bakar as-Siddiq, bang timbangon yung pag-iman niya, hay isa-isa niya hibutanghan si timbangan, in katan ummat, pag-iman sing katan ummat, ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihan sipak, mabugat pamarikan Abu Bakar as-Siddiq. Bihan. Naamo yadtuin, biyay ta siyaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kakahinang sin ini Abu Bakar as-Siddiq. Sin in siya lang niya, wayrun maksud niya buat malengkan ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Pasal in siya tama'an fi an yahsula lahu ru'yatuhu fid daril akhirah fi rawdatil jannat. In amin halawm sin jantong sin Abu Bakar as-Siddiq doon haon, amoy in wayroon dugaing ding sin amoy madawhat niya, in amoy in iaangan sin bigi jantong niya bihan, amoy marahan niya magbay matayin Allah subhanahu wa ta'ala dito halawm sin sulka. Amad to inamin halawm sin ini pangatayan sin Abu Bakar as-Siddiq. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayaon, wala sawpa yarda. Na doon hayaon, pagga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon, tanto na sadya, jumatuha Abu Bakar as-Siddiq, inamun niya angan-angan niya. Sabab na insya biya na sinagi, bang siya magtawang, wayroon halawm sin, hunahuna niya, innatawang niya to, aun puhungon niya roon. Bihan. Bukong biya si mga kaibanan, hangkanya tutumabang, biya na sinagi kukain na, pasal sin aun puhungon niya. Adakala aun biya mga ini kakunahan niya tatawangan kaniya susungon biyan. Ataw biya na sinagi lang taon doon haon mga tao nagkikita biyan na supaya makananam siya ini biya mga bantukon si mga tao nakaatod kaniya. Abu Bakar as-Siddiq wayroon biyan to. Di siya mag-ug. Salta lang niya bang siya magdihil biyan, diinin halawm sin bulsa niya. Hirihil niya katan. Amon timpagyanon, amin lang niya bang in Abu Bakar as-Siddiq magsarak ka, hirihil niya yung katan sin niya. Doon. Pagyanon amin narara niya, bukon hirihil niya yung katan alta niya. Ito haway sambil hakuton niya bukon. Biyad to. Sin Umar ibn al-Khattab, bang siya magsarak ka isab, bihan, na tungaon niya. Hirihil niya magtintunga. Intunga hiloon niya halam si bulsa niya. Kapinan niya isab. Bihad to isabin Umar ibn al-Khattab. Bihad. Yan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahalan si mga kasabatan niya. Hangkan na, biyayta doon hay ni, in kahalan si manusia, dugaing-dugaing. Inna sa'yakum lasyatta. In kataan sim papanaw, niyo, usog babae na kamo, atawa usog kamo, bihan kataan, sumakawa dugaing-dugaingin papanaw niyo. Dugaing-dugaingin dahanan niyo. Dugaing-dugaingin ini pag mukarna niyo sinamin hinang niyo. Bihan. Hati niya bukon sibu, in kataan manusia. Misan da magtay manghud. Hangka ina, hangka ama, kita ay kahalan, bukon yan sibu. Wayroon magsibu. Nabiya din na bang magtauro kaing. Bihan. Sa sumakawa, mga sila, amin, sibuin, longta, pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibutang tanayang pag-iman sibu, nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in arwah lang niya, in amin nyawalihan si manusia, biya lang niya sin amoy in sundalo. Bihan. Atau biya siya sin amin mga tumpukan si mga ini sundalo. Bihan. Hati niya, uno-uno in tumpukan nilaon, nag-aakad-akad sila katantan. Al-arwah junudun mujannada. Ida ta'arafa
ijtama'at wa idza tanakara ikhtalafat. Bang laong niyain sila mag-ingat na magbatok sa pabsibuin biya ini pamaratsya nila bihan magbatok inyawalihan nila makapagsulot sila at ini makapag-akad sila biya sila hambuok tumpukan sin sundalo nabanglong niya inamin nyawalihan nila dugaing biya na simbiyeta iyaon inna sa'yakum lasyatta di magbatok pasal dugaing indahanan na tanakar mapulak tanat di makapag-akad nabiyad to nangkan na inda jenis bihan aun yan in magtiaon bihan aun yan nag-akad-akadin uno nila nyawalihan nila sabab nagsusulot-sulot sila uno-uno pakaradyaan bihan halawm ison uno-uno pakaradyaan nila bihan nag-akad-akad nawayroon sato kawaakan mo pasal nagsusulot bihan. Nawang yan turuon aw ni sab amoy indukaing na inda jenis injuma to halam simbahay. Di katiw-tiwan. Bihan. Uusa lang ta ini kataan aw niyan jilaka sin tiap-tiap hambuk-hambuk den kato taniyo. Aw jilaka na to, aw dayaw na to. So biyabay ta pasambil sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in tiap-tiap hambuk din kanyo na aun ding kuranan niyo bihan halom sin sulga iban halom sin narka sibu bihan kaya susulat yito sa sumakawa ding hakakahinang nato pagbatok sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun doon haon na in makawa niya amunain surga aun in makawa niya in narka bihan angkan nari kita menjadi maniguro. Biyan. Sabab, naim mga yan katatan, subay siya lumabay ring hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang haunuin tay maunta, haunuin akaranta, biyan to kan na ring hawakto pa wakto, subay na to, ini siya salasay marayaw in pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya asubuta daran imbaran tabang nakaamura kain hinangyaon. Bang way nakaamo magtuy-tuy mangayo kita pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang. Mangayo kita pa Allah subhanahu wa ta'ala ini miki pabatok madto pa amin marayaw piag marayaw niya. Amad tin subay paghinangon sin tiap-tiap pambuk den kato taniyo. Sabab nayon na to biyabay ta. Deng hawaktu pa waktu. Kahawa waktu rumatong magbakit ewan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inakita kaniya, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan na mo. Wayroon Tuhan dugaing pagtag-ipunan na mo, ikaw rin ya Allah. Wa iyaka nasta'in, ikaw rin pangangayuan na mo tabang. Ikaw rin susukatan na mo, sin uno-uno katan kakukunahan na mo. Na, bihad to. Na inyan, mga kataw tayo manghuran, insya Allah subhanahu wa ta'ala, amo adto imbi ang mga katubtuban sin pangadyan na to, sarta yadto na miabutin waktu, sin kita niyo, na mga maidako, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول